lagi di channel Sinta Vlog. Kali ini aku lagi di BKT nih guys. Kita lihat yuk ondel-ondel Sanggar Betawi Bintang Alif nih guys. Wah, lihat nih kumisnya. Ondel-ondel ada kumisnya bertaring, giginya bertaring nih guys. Tuh, ini bertaring. Nah, bajunya warnanya hitam nih guys. Nih yang perempuannya nih guys, kita lihat nih. Oh cantik nih yang perempuannya nih guys nih. Tuh, ini ada apa nih? Wih ada teloletnya guys. Tuh keren nih guys. Ondel-ondel dari Sanggar Betawi Bintang Alif nih guys. Tuh. Wah bocil-bocil pada berebutan pengen foto nih di sini nih guys di BKT. Yang mau main ke sini silakan, boleh nih ke BKT lihat ondel-ondel langsung nih. Seru nih guys tuh, banyak banget tuh. Tuh, banyak yang pada foto-foto. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinta Vlog. Dadah. Acik, ada tante.